Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Asidag akon iti ayam ti silad ni Albert dito ospital. Makitak manan ni Albert. Jak agsardang aging gaasa anak ngagbaligi ko naklangarutan. Eso nga aramidak ti amin apamuspusan. Misti? Uy, si kamat gayam si ma. Nagturad kamatan amang birbir nga slatan kanya. Gapo ta saan arombang arauman tikasken ka. Anya? Nagturad kan bakit si ma? Asino ka kuma nga agsao kanyak iti kasta? Amok amay sa aklaeng agagangay atao. Ngam daytoy titandaanang. Iti kanito ang mapasakitanan nilay ka. Nakasagana ak ang makirikyar. Gapo ka nagkwana. Anya? Kat saan ko nga ipirit nga uray asino pa'y ti makarikyar ko. Uray pa'y baknang akaskan ka. Maawatan mo't siguro dayta, Misti. Ti awanan bain a babaunan dati takaritan. Nagturudan anang ibaga kanyak iti kasjay. Saan ang mabahin ti kastoy na inaramid na kanyak? Diyak itulo. Mangan kan iyo, supuan ka. Albert iho, pangasim. Bayan na kumamat amang serbikan ka. Laika. Ha? Laika. Anyan, iho. Siyak nga inam ti adda dito ya. Ngam apay anilay kapay laang ti sa pulam. Di na ka di kaya ang mga sikasukat ka. Laika. Nasakit di kastoy nga araramidam, Albert. Ngam ikagumaak ti agpalin anatibkar. Takas ina. Pagrepengak nga ipaay ti amin akayat mo, anak ko. Oh, Misti Iha. Adda kamot gayam di tiruar ti silid ni Albert. Ito amado. Oh, adda ka di parikot? Simrek ka din dita silid ni Albert. Saan pa ay dito? Ne, apay nga Iha. Misti, anya ka di ti mapaspasamakan ka. Adda ka di parikot? Pag-asim Iha. Ibagam kanyak no anya ti parikot. Itigas ta. Ammo no anya ti aramida. Kumusta ni Albert, nana si Mang? Kas iti sigod, nakaturong ni Albert itay napanak ija ospital. Kasta ka di? Wan, Laika. Amom ka di no asino tinaranaak ija ospital itay agawid ako. Ha? Asino, nana? Ni Misti. Ha? Nana, anya tinapasamak? Jakon nalapdan ti bagik. Talaga akinumprontar ko. Anya? Anya tinaramid na kada kayo? Dinangran na kayo kadi? Nakasagana ak adangran na no bilang laeng Laika. Hanggang di namat na aramid. Iso anawaya ak anang ibagakan kwa na
asar dengan nakakuman. Kalpasan na, pinanawa kon ija ospital. Inaramid ni si Mang Tikasta? Wan, Tita Caridad. Ang mga nuad damat amo may papanitikas jay nga inaramid kanyak ti babaunan nyo abakat. Anya kumati amok dita, Misty. Amangan mo't no nakam mo payantikas jay nga inaramid kanyak ni bakat simang, Tita Caridad. Mabalin ka di, Misty. Di nagpabasulan iti jakmat inaramid. Amangan na nalipatan mo, no asino ak. Tita Caridad. Nagado at tao ang mabalin mo akalapanan. Ngam siyak pa'y laong tisang duam? Makamuka iti biyag mo. Tita Caridad! Mapit lang! Tita! Pinanawan naklatan. Just madida ito'y ang mapaspasama ka. Saan ang mabaling da ito'y? Ininutan ti panagpapigsa ni Albert. Ininut met amarikrik na anakarkaron nga agbalin a komplikado ti amin. Nakarkaron asabali ita ti jar ni Misty. Sana nakasidi. San tumarikrik nak nga iti mabiit. Maamuan nanton ti pudno. Sabagay, ninamnama ko na mapasamak da ita. Amok amay baskag tumot lang ti amin. Ganti lang kayat ko. Maurnos kumapay ti biyag ni Laika sakbay ang mapasamak na ita. Masiguradok ngamin. Ni Laika ti agbanaga nakakaasi. No saan ang maurnos ti amin sakbay amay baskag ti pudno. Amkak nga amangan awan ti mangikalilis kan kuana. No ita na maduktalan ti agpaiso. Iso anas ka na masiguradok nga umuna ti talgad na. Saan ko mga minarumbang adinaritsam ni Doña Caridad, Misty? Dan, Itikas di nga imbagam ken kwa na. Arig nan a pinabasol mo. Among mata ni Doña Caridad, no niya ti di na kayat. Day takit ti makomprontar. ngam saan ko akinumprontar ni Tita Caridad? Arig nan a kinumprontar mo. Gapoy tikas di nga imbagam ken kwa na. Ket masigurado, aday ta ti di na nagustuhan. Anya ti rumbang nga aramida, Dan. Nasken nga agsakripisyo ka. Tilmonam ti pride mo. Nasken ang maisublim ti panagtalagken ka ni Doña Caridad. Amom Caridad, manipod nagsubli ka dito silid ni Albert. Kalpasan ti panagsarita yo kini Misty. Saan ka na matagtagari? Anyaya ti nagsaritaan yo. Tagas lakit din nadagsen ti parikot mo. Awan ti parikot ko, amado. Di nakpagdanagan. Kasano adyak ngagdanag no kastamo ti madmadlaw ko kan ka. Ang mga nubannog ko laang da ito'y gapo iti kaaddak diti ospital. May sapay day ta apakas daawak. Saan mo tanas ka na si Kati Agrigal? Ngam apay nga minakumpetensya ang pailang ti rumbeng nga agarami diti kasta. Panunuta man na imbag, Caridad. Saan mo ang mapaglibakan at talaga adakkel tinaitulong ni Laika? Itiin-ino na panagimbag ni Albert. Apay no'y talagtan kan kuha na ti panakataripato ni Albert. Mamati ka na dardara sa makarecover ti anak ta. Nang runa kat tinagan na akanayon ti balbaliksan ni Albert tunggal makapuot. Sige. Umanugot akon, amado.
ka. Apa yan, Nana? Patya ka pa karagsakam daytoy. Ha? Apa yan, Nana? Kaawawag ni Senyor Amado. Mapanta ka no itamat langit ja ospital. Tadatan timang bantay ka ni Albert. Aging nga agimbag iti husto. Agpaiso, Nana? Uwen balasang ko. Agbisi-bisi tadala ka noon. Diyos ko, napat ganti kararag ko. Ala, agrobwat ka nga rodan. Saan aron bang apagurayan ta ida? Pagura na ka di, wala talaga di na kaya ta kasarita. Anya man ang tisidir mo kanya, takas naman ang tijar mo. Nabanugak, Papa. Kaya't ko tiya ginala. Isa ano anday bagayo? Numabalin. Inton maminsanton. Anya, Mabalin ka di, Papa. ala, ingkagin na ng mister. Oh, nabsog ka kanin, Albert? Nasayat mo to, Kasta. Oh, tumaran na ito eh, Kasta, oh, adto'y tidanon. Uminom ka. No makaturog ka, maturog ka lata, tapno makainana ka, ha? Di kagdanan. Ada aklaan dito ay. Saan ka apanawan apulot? Balasang ko. Nakaturugan ni Albert. Madlaw ang naragsak. Gaputa si kantimang tartaripato kan kuana. Nalaos mo tiragsak po, Nana si Mang. Tama pagserbiak ni Albert. Laika, Ikarkararag ko asapay la ko ma. Tama ka recoveran adagos. Tapno makaawid mo tan. sapay la ko mga ron balasang ko. Nagpautan dito ospital ni Albert. Sigurado adakulan ti gastos da dito ospital. Awan anyaman nakadakwada ti gastos, balasang ko. Amom batabak nang da. Nana, Ti importante kadakwada kat ti karadkad ni Albert. panagkunak katrumbang laang adumistan siya akbit. Sa anak pa lang agparang kadakita kanitan. Aging gaiti ante iti ospital ni Albert. Amok ani papati kanayon ama pan ichay. Tapasaray adda pagsalitaan dakin ni Tito Amado. Baybay akpay laang ani papati umasidag kadakwada. Ngem saan kumat akomprontaran ti ama. Tapno mapunas ti anyaman ama di nga atap na kanya. Ikagumaak alapdan ti bagit. Tapno maliklikak matiag darasutos. Kat maliklikak ti bidot. Apa di ka pala nakasukat? Amado, Adda ka direk-rik na Ibagam kanyak no direk-rik na tapno amok ti aramidag. Awan ti sa gubanit ko. Sigurado ka? Patyanak, awan ti sa gubanit ko. Nukas na nga rod. Agrubat kan Di ka kati maragsakan? Talaga di ka maragsakan. Nukas ta, saklangan ti mapan di ospital. Mabiit lang ang Amado. Apay karidad? Madanaganak namin. Kasladyak maaklon no anya dagiti sumaruno ang mapasamak. Karidad, anya ka kadi? Saan na day tati importante? Tinapatag kat agawid itan ni Albert. Di ka kadi maragsakan? Siyempre, naragsak ak Amado. Takamaudyanan na. Agsublin iti normal ti amin. Nagimbagan ni Albert.
Matlagayam, agtignay kang Ruden. Kapintasan mo't lang amin, adata mismo ti mangirwar kini Albert ije ospital. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman aklay ka, tadi nakibinaybayan. Siya tirong ba nga agyaman? Talinaban ang tipaggan. Sikat ti makakapo. Albert, Iti kadta kita lipuspos ni pagkat. Sikat ti pinampanunat ko. Awanan ti sa balipay. Saan ko ngay tulok adyak matungpal dagiti inkarikkan ka? Adi ka panawan. Asyak tagbalin na sadag mo iti tungpal biyak. Iso na naeng. Tanabaligtad ti pagteng. Idi na disgrasya. Tasi ka tinagbalin na sadag ko, Laika. Sika tinagtaodan titipkar ko. Tikirit ko. Tak nalabanak ni patay. una yan, Albert. Oh, apay nagsangit ka. Diyak na malaptan ti bagi. Ngamin, matignay tirik na kadagiti sawang mo kanya. Senyor, naipan ko amin ng ijay lugan dagiti naaramat ni Senyorito Albert dito ospital. Nasayat launay mo kasta, Simang. Inak ayabanan ni Laika, tao muna kami, senyor. Agtaksi kami laangan. Simang, makigiddan kayon kada kami. Naglawa mo tilugan. Senyor, maawatan da kami kumamot. Amangan no saan akayat ni senyor at ikasta apang panunutan nyo. Simang, Iso nga uray no umuna kami, senyor. Padaanan da kayo laangan, ijay balat. Rumor itan ni Albert iji ospital, Misty. Naibagan kanyak data ni Papa Idirabi. Amo, bilibak matkan ka. Nay kagumaam ti saan ang nagpakpakita kadakwada. Iti unos ti sumagmamano alawas. Sikatin ang isuro kanyak ngagbalin anatip kartan. Nga agbalin anadiskarte. Iso aramid ko dahil na. Misty, Nagulay makakmat iti unos ti sumagmamano alawas. Ngam ita ta makarwaran ni Albert. Saanan arumbang nga agmot talang aklatan. adakin ka dayta. Saan kan alapdan? Tangay ammo kon akabailam. Ngam no bilang laan. Adak iti likudam, Misty. Tandaanam dayta. Dandani din na kaya tapalubusan itay ni Albert, nana si Mang. Naimbaglakit din, tanaay ayok matlaang nga umunatan. Anya nga'y tinadlaw mo adjar ni senyora. Saan nagtagtagari, nana? Ay, sapay lakuma tamaurnosan ti amin. Anya ti kaya tiyo asawan? Sapay lakuma taag talinaedan akalmado ni senyora. Saan na nakasidi akanayon nga agpungto. Ha? Sapay lakuma tatalaga ang nagbaliwan. Kat saanan nga agsublipay ti sigod a kinauyong na. Idaw-dawat tayo akasta kuma, nana. Ne, adan lugan, nana. Adalakit din da Albert. Si Mang Patdan. Dahon na ka pa ni ospital, Panyero. Taday na si kaso. Maawatag, Panyero. Awan nyaman na. Agyaman no kasta, Panyero. Ket, kumusta ni Albert? Mayatan. Nagsuplit sigo na ganay kay na.
Isu na lang tako na ti doktor, kasapulan na lang tatay na na. Masikaso naman itante kaso. Panyero, Nalaing di abogado ta Panyero. Patsek amay pabalod Joji ng maneho itilugan ang nakadisgrasya kani Albert. pagsalitaan mi bay deta. Tamo meten. Di mi nasikaso iti ka po iti danag mi, ti kasasaad ni Albert. Uwan nga rod Panyero. Kita agtupay no niya ti mapagsalitaan mi kada Albert kan karidad. Okay nga rod Panyero. Noon yaman ti may tulong ko. Ibagam lang. Napagtumar mo ka din ni Albert. Nalpasan, senyora. Nasayad. Saan arumbang amaliwayam apagtumaran iti oras. Nanawag ka dilay ka? Uwan, senyora. Di kayo danag? Kasaan Uwan kan saan lang ti sungbat ti imbagak. Senyora. Saan ko masapul ti ado asao. Uwan no palawag. Simple lang ti bagbagak. Iso anam na maagmat ang maawatam. Uwan, senyora. Kasta? Kasta ti panagsungbat? Saan ang nagadupay laang ti bagbagam? Kulak no anda na panampaman. Ada ka matgayam dito balay. Nairing Pasko na sa patimbagak kan ka nga si kaswag. Kat, di kay mapanijay ayan datito, Amado? Kanya nga iteramid ka dyan, iha. Idi adda iti ospital ni Albert. Masansan mati ka adayo iti ospital. Ngam itata na karuaran. Iha pangasim. Saan ta ko man napagsaritaan da ita. Papa, Ipagpakitak iti ti panakipagritnak iti pagdaldalan ng dagiti agasawa. Iso masansana ka di ospital. Agam itata nakalasatan ni Albert iti paggad. Anya pala ko mati aramida ka jay. Kat, anya ti plano yung aramidan ita, Papa? Naimbagan ni Albert. Nakaawitan. Nakalasatan iti paggat. Misti pangasim. Di mo ko marugyan manan. Diyak kayat nga damanan saan ta pagkinaawatan. Iso pangasim. Ta saan ta pagsaritaan da ita. Kunak tumat ngamin kan kabalasan ko. Saan laeng ang nailasag ni Senyora Caridad tinaalas nga ugali na. Na ito lang napayon. Nana, Ay, panagkunak kat saanan nga agbaliw dayjay. No nagbalin man anasingpet kan kalmado iti kan labas. Dayjay, kat gaputaad da ija ospital ni Albert. anyan ang nagalas no kasta, Nana Simang. Naku namon. Saan nakapapekto kini senyora? Panunutat-latan ni Albert. Adakan ka dayta. Karbengam dayta. Tagayan ayat kayo kat ngaron. Agan nagkabalasang ko. Amangan no agur uray la itinapintas agun daway ni senyora. Kat anyapay ti aramidan na. Kano ang mapantay ti lugar ang nakadisgrasyaan ni Albert? Caridad? Kaya't ko ang masigurado ang malungsot iti pagbaludan dayjay nga awanan bain. Ha? Dandani natay ni Albert gapukan kwa na. Iso akayat ko ang madusa dayjay at tao. Panagkunaket, yuman tapay kini Albert ti may papaniti dayta. Talaga ka di adi kag pampanunot, Amado? Wano kaya't naklaag ako traan. Anya ka di manin dayta nga ipagbagam. Saan na naskan ayuman tapay ka ni Albert ti amin? Datalatan ti agtinay. Basta ti kayat ko, malungsot iti pagbaludan dayjay at tao. Gapo iti dandani panakatay ti anak. Tangay kas jet inakunakin ka ti amam. Anya nga ro ti plan-plan nga aramidan ita.
Jak pa'y ngarod ama, Dan. Itikas di ana sa ote amam. Masigurado ka saan nga interesado da jay. Ada kayo pailaan kanya Albert di katuluyan. Anya? Nalabit ang nabannog mo ni Sir Fausto. Ang makakit-kita kin ka masaksakitan. Iso adinan ipilit pa iti anyaman at tulagan da idi ni Sir Amado. Saan ama balindan? Jak umanugot. Misty? Nalpasan ti saritaan. Iso adyak umanugot asaan ama tungkal. Noan niya ti saritaan. Iso nga rod ti rumbang ama sulat. Pinapudno na iho, saan kumakayat ni mama makasarita ka pa'y? May papaniti da ito'y. Ang para kanyak, nas ka na maamwak ti opinyon mo. May papanitan niya, Papa. May papaniti tao. Ang nagmaneho itilugan ang naka-aksidente kan ka. Anya ka diti sa saada ni Tibiel de Jata. Sigun ka dagiti imuna na report. Makipaspasada laeng. Sana kukuha jay minaneho na, iti na-aksidente na ka. Nakabalo din. Saan ka di, Papa? Wen, takinaswan dagiti pulis. Gaputan na bartek ang nagmaneho. At damot dunor na, gapu iti aksidente. Ngam, sana kaskan ka grabe. Iswa na ibalo dadagos, apaman anataming dagiti dunor na. Kastamat lagayan, Papa. Apay pala nga roda kayat yun ni Mama ngay darong. Ha? Masyaklaw may isa. Saan ay nakasapulan, Papa? Agyaman tayo langan iti Diyos. Tanakalasot at itikas dyan na pasama. Isong hadtuya kita. Si kakarat ka. Kasta ti desisyon mo? Wen, Papa. Awan ti plano ka mga darumpay lakan ko na. Kasi tinako na. Agyaman naklagan iti Diyos. Tanakalasot at kita aksidente. Makaamundag iti polis iti dadya tao. Tako na yung mat anabartak iti nagmaneho. Kaso matlaang dayjay. Naimbag ta nakapasyar ka. Sa anak mo't siguro anak kasingasan ka di. Saan ba panyero? Agyaman anak panyero. Ayun, ni karidad. At danapanan na. Ang mga madamdama pa yung agawid dayjay. Kasta ka di. Wen, iswadyak pala na ibagakin kwa na ti kayat ni Albert. Asan min nga ireklamo pa itinagmaneho itilugan ang naka-aksidente kon kwa na. Kasta ti kayat ni Albert? Wen panyero. Ngam ti parikot ko kat ni Caridad. Di na lagi ti magustuhan tinagbalin a desisyon ni Albert. Talaga ti mawit kan ka ti anak yun ni Caridad. Nasingpat. Sana kas kadagiti daduma akapadpada tayo iti biyag anaturay. Awan asida. Panyero. Amok asanto alumdaang nilay ka iti sidong na. Panyero Amado. Isumawan Apolos ti makuna. Numay papanan iti relasyon da Albert ken Laika. Maawatan ka iti dayta anak ko nam, Panyero. Iswa pa nagkunak. Ket saan arumbeng apagbayagan pa iti amin. Kasayatan siguro no iti kabiitan na panawan ket makapagkalaysan da Albert ken Laika. Ha? Oh, di mo kadikayat, Panyero? Apay kiti na saan, Panyero? Matlagayan. Rumbang la mapadarasan ti amin, Panyero. Ang Panyero, kaya't ko lang nga ipalagipkan ka. Saan ko na kaya't adiktaran ti anak ko, may papaniti dayta abanag. Panyero. Diyak kaya't apakibiyangan ni Albert, no may papaniti dayta abanag. Iswasaan ka matulungan iti kaya't mo mapasamak, no mampay magagaranak magtay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode
Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Oh, Albert, no da masapol mo. Amo mo ti aramidam, ha? Pisilam lang day ti gadget nga day ti abay mo. Amo min nga da masapol mo. Mabalin ka din ti bumangon. Oo, ginayat ka Di mo biglaan. Tama nga no anya ti mapasamakan ka. Kabailag. Makapadanag ka mat. Anya kalakit din ay. Kabailag kunok lang arudan. Wan, amo ka ba alam? Ng pang-asim ko mata di mo biglaan. Taamangan lumabignat ka. Nabayag ka di dito ni Fausto. Saan mo't, senyora? Nagsarsarita dalaang ka ni senyora. Kanpasan na, pimanaw mo't laang. Nagtumar ka din iti agas ni Albert. Pinagtumaran ni Laika, senyora. Senyora, adda ka di parikot? Di ka nagsaludsod. Amamuna ko na. Madlaw asabali ti Jarna. Amuklatan, aginggat mabalbalin. Di na kumakayat anilay ka ti mga asikaso kan ni Albert. Iso na laan, taawan ti mabalin na. Naimbag ta simbang petkan. Napanam nga minaya. Di ka pa'y nagpakadamat kanya. Napan ko kinasarita ni attorney. Ha? Apay? Kinasarita kung maipapan iti panangyareklamo tayo iti driver ti Lugan. Ang naka-aksidente ka ni Albert. Ano diya? Inaramid mo dayta? At di mo man laimbagbag kanya? Amado, di mo ko na pagbalin ng mga isyo tinaramid ko. Para iti anak ta ti amin. Amom ka diya nagsarita kami kini Albert. Di na kaya't ngay darom tayo dahi diya tao. Anya? Anya kumaga po saan ang maidarom? Dandani na pinatay ni Albert. Wah, karidad, tinasayaat. Kasaritam nga umuna diya anak mo. Tama nga no di kay tumanen ag kinnaawatan. Panunot po ang makarisot iti parikot ko, Dan. Anya dayta? Ipapatay kun sa laangan ni Albert. Misty, amom ka din anya ti bagbagam? Amo, iso nga rod nga alaang ti opinyon mo. Apay ko mga aramidem ti kasta. Tapno agpada kaming kinilay ka. Asaanin ang mairanod ken kwa na. Di ka di masakitan no bilang laan? Masakitan, siyempre. Nga masigurado ang mas masakitan ni Laika. Misty. Katkas jay ti kayat ko ang mapasamak. Ti masakitan iti husto ni Laika. Inton malam ti sumaruno apan ang patumar mo kan ni Albert. Saan ka di? Wan nana. Apay ka di? Damdamagak laeng. Amkak ngamin nga amangan no anyan tumanan ti makuna ni Senyora Caridad. No makita nakaasumrak umunag iti silid ni Albert. Ha? Amumatan no anya ti ugali na. Narigatan ti mapasubo, Laika. Di kagdanag, nana. Tanangak matkit di ti amin at ignay ko. Kasayaatan no kasta. Tapno saan kakit di amadaksan manen. Tantanda anak dayta, nana. Agyaman akmet, taipangpangagnak balasang ko. Talaga mat nga aramidak dayta kat. Amok namin nga iliklik-likdak iti sigurado apakaisagma ka. Lukasta, agpaiso ti imbaga ni Papam. Wen, mama. Gamapay adi mo kayat nga idarom. Awanan ti Serbina, mama. Tinapate, kat si bibiyagak. Kan may isa.
Si babalod mo't day dya tao saan ka di. Gaputalin nabsing na ti paglintigan. Amay parit tinabartad nagmaneho. Ngam ti kayat ko kat malungsot iti pagbaludan day di ataw. Gapo iti inaramid na kan ka. Mama, mamati ka din na yung gagara. Ingagara naman wano saan. Nagbasol na ta. Makamungan ko na tilintag. Diyak amukad ka, Albert. Nagaduunay nga mom. Anyan ni mama. Awan sa tati nagbaliwan na. Nauray medyo nabayak matikatak iti ospital. Saan na kayat ni Ma'am Misty ti paistorbo, Sir Fausto? So maamakak amapan mangibagakin ko na, nga da kayo. Kasta ka di. Uwan, sir. Alang arudan. Di mo ni magbaga nga daak. Ngam amang ano napatagtigagarayo ken ko na, sir. Saan mo't kit di? Hindi magasaklaeng taad na panakitya si Dag. Sigurado kayo, sir? Wandan. Di kagdan akunak lang arudan. Sige nga rod, sir. Da kayo ti makam mo. Adya ka rin nagbayag. Sana bale, pagkita kami tumot lang ni Misty Ijay Balay. Imbagak mo't aminan kan ka. Kat itulok mo latan? Apay ka dinasaan? Amado. Desisyon ni Albert dayta. Anya ngay kumatikarbangan tamang tubngar. Kan may sa gusto matikunan na. Makamon dagiti pulis iti dayja a tao. Tereklamo damot a talaga. Gaputan na kainom ang nagmaneho. Diyak kamukan ka. Makapasuron ka. Saan kumakasta, Karidad? Ibagbagak lang kan ka no anyaman ti imbaga kanyak ti anak mo. Kabayatan ti kaawan. Panagkunak kat adasaan anasaya at amapaspasamak. Anya, nana si Ma'am? Amangan no agsubsubang da senyor kad senyora. Ha? Ni, apay ko ma. Basta kasjay ngamin ang nagpupok da iti silenda. Adda madi amapaspasamak. Da kayo mat. Awan mat siguro. Ang mga nubidot ti atap yo. Jackpot yan, Laika. No may papan ka da senyora kan senyor. Saan pa'y ang nagpaltos ti atap ko? Nana? Iso ang marikriknak. At da saan ang nasaya at ang mapaspasama. Nabayagan ajak napnapan iji resort papa. Sika man no kayat mo timapan, iha. Apay nagsinay kay tinawlag. Jak kaya timapan asisya. Mabalin ka ako yugan no kayat mo. Jak kayat papa. Unak man no di mo kayat timapan nga agmay-may sa. Pudno? Ngam saan ada kayo ti kayat kung akaduan? Sino nga rod? Ni Albert. At niya. Napimpintas na iya nga agpapiksa ni Albert. Nadardaras ti pa nagsubli ti sigod aganay kay na. Paspasakitam lang ti bagi, Misty. Di mon panggapan nga awisan ni Jenny Albert. Ta sigurado, agsakit lang tinakar. Anya ti isagsaganan para kan di Albert. Dagiti bilin ti doktor aron bang aparakan ko na, senyora. Nasustansya daytoy. Italaan hadlaw ko, Laika. Kasla da kaing ingas mo. Ha? Juan. Nakapunggos ka ita. Iso ang nalawag ang makita ka na imbag ti rupam. Kanayon ang makaluban ti rupam iti atidog a buok mo.
Itata nakapungkos ka. Nalawag ang makitak tilangam. Senyora, Kaslada karup-rupa ngam jak malaghip no asino. ha? Talaga jak malaghip. Ngamamok, adda kaing ingas mo. May sa tao ang masigurado nga amamok launa. No syakla amay sa. Awan mo't ti malagip ko nga amo ni senyora akaing ingas mo. Nana, Amanga no agar aramid manen iti kompormiladitan ni senyora. Tapno adda panggapwan na amang pasakit kan ka. anya? Kasta ngamin kat ni senyora. Aramid na dayta. Saan siguro, Nana si Mang? Ay nalay ka. Mamati ka kanyak. Kasta ti atap ko. Iso adi mulatan ikaskaso ni senyora. Basta aramidam iti hosto ti trabahom, tapno saan ka amadaksan. Albert, iho. Anya ter aramidam dito tirasa. Kasano anakapan ka dito eh? Papa, napigsa ako. Kabal na ako. Ngam iho, saan arumba nga ibusor mo ti bagim? Papa, Abang ano niya ti mapasamakan ka? awan ti daka sa mapasamak kanyak. Ay, Albert. Patyan na ko mapapa. Naimbaga ko. Iso ang mabalin ko nga ituloy ti amin na panggap ko. Anya? Dahil tatagpaiso, papa. Doon yaman da kita planom, suportaran ka, iho. Agyaman ak, papa. Awan ti rumbang nga pagyamanam. Araramidak lang ti amok arumbang nga aramidak para kan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak no ang mumunti amin nga aramidan. Ngam saan pa'y matlagayam? Dan? Saan arumbang dayjay? Apay ngamin nga ipilit mo no saan ang mabalin. Mismon ati amam tinag ko na. No kayat mo, kuyogan ka iti resort. Tapno makaaliwaksay ka. Saan? Nagbaliwan ti pangnadang ko. Misty, Jakon kayat ti mapanijay? Ti kayat ko ita. Makasaritak ni Tita Caridad. ha? Naibaga na kanyak iding agsarita kami. Apaman ang makalasatan ni Albert. Kat mamati ak nga itanday tang akanito. Kasla nagpatag ti pagsarsaritaan dagiti agama, Tita Teresa. Nakapaspas ti panagsarsarita da adwa. Anya nga ta ti pagsarsaritaan da. Agre-ring ti cellphone ko. Nagpasumbatan ta mga no napatay tiyawag no asino man dayta. Nana, remormat ni senyora. Husto met, tapno nawayata ang makapaggunay dito balayda. Nana, No adda ngamin dito ni senyora, kat kasla di numero ti amin atig na ita. Kat dayta ti jak magustuhan. sa bagay, gusto kayo. Sa dino nga tati papanan na. Saanen ang napatag dayta lay ka. Ti importante kat awan ita ditoy. No daduma, maasyanak mat ka ni senyora. Ha? Amo ka mas dao ka, Nana si Mang. Ngamday to tiyak paiso. Apay ko maakaasyam. Maawatak namin ti Marikrik, Nana. Nangruna no may papan ka ni Albert nga anak na. Isot ga po na akaasyak ni Senyora Caridad.
Apay adito'y tikinit daw mo apag sinarakan ta, Misty. Tapno makapagsarita ta na imbang, Tita Caridad. Kasta ka di. Nabayag mat adyak nagpakita kada kayo. Nadlaw yung mat siguro dayta. Mas dawak nga rod. Sa ita, kalaat nga inawagan na, kat kinid daw mo ti panagsinnarak ta. Gaputakas itinakon-akon. Napatag daytoy nga ibagak kada kayo. Anya nga minday ta. Tita, naimbaganan ni Albert. Awan mat siguron tirason. Tapno matungpal tiin karim kanya. Anya. Dayta ti makagapo no apay a kinasarita ka, tita. Kaya't ko amaamuan no anya ti planong. Mabalin ka di, Misty. Adapay naskan nga si kaswan mi. Kas ko maitian niya. Aba ako. May papan iti tao ang nakadisgrasya ka ni Albert. Bayam ko maamasi ka sumipay ti amin. Sa tanto agsarita iti nalaman. Kapag isun sa tiyo umay ko, jak makita iti garahe da panyero tirlugan ni Caridad. Nasayat mo't nuawan ni Caridad. Panagriknak ngamin, ket sa anak anawaya iti kadak di tabalay da. Buadda di ti asawa ni Panyero Amado. Sa anak mo't kit di ngagbayag dita. Adala na patag ngay bagak ka ni Panyero Amado. Ken pambarak mo ten amang kita iti anak mo. Jakan mo. Noan niya ti talaga apang panunutan ni Senyora Caridad. Babain iti day tangayin salaysay mo kanyak, Misty. Dan, Ngam no panunutak anayin ba? Adda mo't rason na. Saan ka di? Nasken amasikaso na nga umuna, ti maipapan iti kaso. amom dan. Kabisadok ni Albert. Manang nga sila unay daychay. Kasladyak pa dyan nga agdarom daychay. Ha? Gayam mo ni Albert. Da kayo tinasingad idi agad adal tayo pailaang. Amom tikas tangaw gali na. Saan ka di? Iso adi mo pagparangan ita kanya. Asigurado nga adda ti din narom ama pasamak. Tamo. Saan nga agreklamo ni Albert? Nga uray iso pa'y timako na at talagaan na purwan. Gapo itinapasamak. Tadandani na tay. Sir, ato iti inuman niyo. Agyaman nagbalasan ko. Ala, edi sumlatan iti lamisaan. Sige, sir. No, adapay masapol yo. Ibagayo laan. Di kay ko magbabain. Awanan iha. Iso na lang, tamabalin ka di adito ikapay. Sikapay lang ti kasarsarita. Tani, nabayagan mata ni Panyero Amado iti kuna nangalaan na. Day talaga yam, sir. Awan mabalin. Agyaman haklay ka. Awan anyaman na, sir. Syakit di ti rumbang agyaman kada kayo, tanaanos kayo. Agyaman nakititulong kan pamagbagayo kanya, di adapay lang iji ospital ni Albert. Awan na nyaman na dayjay iha. Tasit labanag dayjay. No basit labanag para kada kayo, dakkel abanag kanyak dayjay, Sir Fausto. Nariknak namin ti presensya ti maysa nga ama kada kayo, iti daydi akan nito. Niya. Day tatagpay so, Sir Fausto. Isong agyaman ak unay iti kinaanos, kan kinasingkot yu kanya. Dagsina kamin ka ni Misty. Nga maging gaita, jak pa'y malipatan dagiti imbagana. Nagdiretso akpayan iti dahi ti restaurant. Jak pa'y nagawid tabarang kunak na mailiwliwag ko dagiti imbagana. Ngamsan lata. Mas lakid din nagdakkel aparikot ko dahi chaya.
Sa bagay, do panunutin ang naimbag. Awan ti rumbeng nga pagdalaga. Mabalin ko nga ipilit ka ni Albert nga ikalay sana ni Misty. Ngam sigurado asaan nga umanlugot day jay. Kat ti delikado. Amangan, nagsubang kami paya. Amok, do nakarasunak man itay kan ni Misty. Marigatan akon nga rason inton sumarno. Katirigat na, amangan no isidir na kanyak ting karikpan kwa na. Anya langan ti rupak nga iparangko ka ni Misty. No saan ko ang matungpal ti imbagak kan kwa na. Agyaman ak panyero. At dayta ka manan. Anya ko matirumbang nga pagyamanam. Amok ngamin ngayon pamuspusan man ti amin. Tapno maikan kami ti gundaway nga agsarita iti anak ko. Panyero, Bilibakan ka. Talaga nasirip ka. maawatak ti marikriknam. Isungar aramidak mo ti amin nakabalag tapno matulungan ka. Panyero, Nang runa kat imbagak matan. Saan ka matulungan iti kayat mo ang mapagkasartan dagiti anak ta. Ada si Mangpet. Panyero, ang mga nuwadan ni Caridad. Isong agpakadak matan. Sang-sangpot ko pa'y laeng ang pumanaw kan, Fausto. Nakasarita ko ni Amado. Day talang matigagara. May papanitian niya, tinagsaritaan niyo. Apay nga interesado ka, Caridad. Pag-arupam ka di manan nga dadakas apaliman mi. Kastamot nga minakanayon ti atapam ka. Tunggal ada pagsaritaan mi. Tunggal agsarak kami. Pag-arupam nga dapaliman mi. Di kagda nagtaawan ti kasta nga atap ko ita. Ngam kayat ka makasarita mat idinalapat, Fausto. No saan ka lakit di nga agdardaras. Ay, pasensya kan Caridad. Nga mabalin ka di abaliwan talako man ti agsarita. At dapay nga minasken apapanap. Ammong balasang ko. Palpaliiwak itay ti panagsarsari tayo kan ni Sir Fausto. Nana, Sa bali ti jar ni Sir Fausto ang makisarsarita kan ka. Kasla na karagragsak. kasta ka di, Nana? No saan ko la akabisado dayjay agayam ni Senyor. Amangan no pagarupa nga adda pa naggusto na kan ka. Ala, ni Nana si Mang. Komporme maton ti bagbagana. Amom ngamin balasang ko. Talaga napintas ka. Kat maag ti lalaki asaan ang makarik na iti panagayat kan ka. Nana, kasla ama ko ni Sir Fausto. Ha? Awan. Wan nga agpaisong. Kaslakas jay tinapaliiw ko itay agsarsarita kayo adwa. Ha? Nana? Kas jay ti kayat ko asawan. Kas kail agsarsarita nga agama. Kumpletong dagiti masapol mo dito'y ha, Albert? Adan dito'y ti kanam, adadanom, gatas, kan kang runaan iti amin, dagiti agas at umaram. Like, ada ka di pa pala? Ha? Awan? Apay? Kasano? Insagana mo ti amin na masapol ko. Inyig mo ti namin dito eh. Tapno saan kan amabanlupay? Si kamot nga minan ti makakaam mo amangas asikaso iti bagim. Kat kabalak mo't nyaminan. Narigat mo't nagpasarbiyak pa hanggang ka. Anya ko matidakas na? Laika, diyak kahit marigatan kagapo kanya. Albert, sa anak nagrekreklamo. Kan ar-aramidag lang ti trabaho. Ha? Trabaho?
Katrabaho lagayang para kan ka ti panangas asikasom kanya. Ha? Kunak man na nagtao di ti kaunggam ti panangas asikasom kanya. Ngam trabaho lagayam ti amin. Amom, saan mo abagay ti kasta, Albert? Saan ka man nga aging papasugnon? Kasano? Katrabaho lagayang para kan ka ti amin. Si Kamat, rabak ko laang dayjay. Siyempre, ar-aramidak ti amin para kan ka. Takaayan ayat kakit nga ron. Napod no day tanging bagam. Panagkunagkat. Nas ka na pagsaritaan tanti may papaniti panagkalaysada. Ha? Oh, apay anak lahat ka. Albert? Sigurado ka kadi iti day tanga imbagam? Sigurado ah. Apay, saan ka sigurado itirik ng kanya? Apay kat tinasaan? Ay ayatan ka unay. Kat pakaragsakak no talaga nga ikalay sanak. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka. Iso at talaga nga ikalay sa kalay ka. Kati-kari, awan ti makalapad iti day ta plano. Ngam di mo pa ilay pagbaga ha. Nga oray ka ni Nana si Ma'am. Tama nga na makapagsagana ta sino man nagpangpanggap amang lapad iti ayan ayat ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abi nga taakas tayo ti marikrik na kita, Dan. Apay, Misty. Sa anak ang makaid na. Ay. Anya nga minti pampanunutom ay ha. Diyan nga rod ang mo. Agkakanat. Panagkunak. Kasayatan magbakasyon ka pailaan. Ha? Dahil tati kapintasan nga ramidam. Tapno makapagpanunot ka. Dan. Kasayatan siguro no patuluyom ti mapan ije resort. Nga oray siksi kalaan. Ta saan mo matakayat akuyugan ka? Panagkunam kat makatulong kanyak ti panagbakasyon ko. Apay kit din asaan? Sige. Ngam kuyugan naklangarudan. Tap na sa anak mat akas la nakakaasi iti kaaddak ijay resort. Sa bali ti isam mo anaggapo iti silid nga ayan ni Albert ah. Ni Nana si Mangmat. Di mo mailibak tinalaos aragsak mo. Sakit, kas kalaag tutubo ang matiktikal iti kasta adjar mo. Ala, saan mo Nana si Mang? Di mo mailibak kanyak day ta amarikrik namlay ka. Am mo kan. Nana? Iso asaan ka ang makailimad kanyak. Nalaos tiragsak mo lay ka. Saan ako naglibak, Nana si Mang? Wan, maragragsa ka na. Tapay. Ala, agsaludsud pa'y laong. Siyempre, naragsakap. Tanawaya ang mapagserbyak ti ay ayatan. Papa, kaya't ko tagpakadang. Sa dino ti Papa na, Misty. Ang bakasyon ng ijay resort. Iya. May bagamanan kanyak Papa, at... di ka kadiagdanan. Saan ko nga ipilit ka nga ipamuspusam ang makakuyog ko ni Albert? Nidan ti kaduhak. Iso nga inornos minti amin may papan ija opisina. Taawan kami iti unos ti sumagmamanong aldaw. Nuawan lakit di tinapatag nga ramidan nyo di opisina. Apay kung mga minadi kag bakasyon. Ha? Ala iha, mapan kayo. Si papalubusak iti panagbakasyon nyo kanida. Nakaskas da awan. Awan ang pulos ti panagkadkad ni Papa, akakuyog kunidan ang mapan ije resort. Idin to ta idi.
Ket kanayon abalaagan na nidan. Bilinan nakpay idi, nga agan nadak no kadwak nidan. Ngam itamatan. Talagang adta sa bali ang mapaspasama. Marikrik nakdayta. Patuluyak pa'y nga tati pa nagbakasyon ko iti resort. Wano sanan. Amangan no ad atidyak mapakadaan ang mapasamak. No kasta. At tanidan amang sukon kanyak. Isulakit din jay agbus-busin. Naibagan kanyak ni Misty ti maipapan iti papanyo di resort. Dan. Sir, sapel ako mata sa andak akagura. Ni manugot ak asumurot kin kwa na. Adan nagsaritaan ta adan. Diyak kaya takanayon ang mapaspasakitan ni Misty. Sir, Kas iti naibagakan kay di damo. No damaramidam, tapno may bauing ti panagayat ni Misty iti sabali, ket malipatan nan ni Albert. Aramidam. Ngamjak kayat nga dadakas ang mapasamak iti anak ko. Sir Fausto. Nalawag ka digan ka. Nalawag, sir. Di kay agdanan. Nasayat no kasta. Ala, mabit lang tayo nakita no nakaimpakin ni Misty. Simang, ayan nilay ka. Adda ije hardin, senyora. As asikaswan na dagiti orkidya a pagaayat yu amasetas. Anyat orasan. Naliwayan nan samatan ti panagtumar ni Albert. Ha? Ingka man ayapan? Ibagam taong may adagos iti ayang ko. Saan ko ang naliwayan, senyora? Kasanuasan kat makumikom ka iti ayan ti hardin ko. Adan ijay silad ni Albert dagiti naskan at tumaran na nga agas, senyora. Anya? Baybay am ngagmaymay sa ni Albert nga agtuman? Di mo't imbili ko kan ka saan arumbang nga baybay am ni Albert. Saan ko abinaybayan, senyora? Agrason ka kadipay laang. Idento ta naglawag mo ti imbagam kanya. Napanak iti silad na itay oras ti panagtumar na, senyora. Ngam nasangputak nga iso amis mo ti disnudo nga agtumtumar. Sana day tati pagsarsaritaan ta. Ti puntok ditoy. Kat saan arumbang abaybay am nga isulang ti makakaamong agtumar. Pakawanandak, senyora. Talaga saan kang agpampanunot. Di mo amo ti obligasyon mo. Dakon kaya ta maulit na ito'y. Tano mapasamak pa'y. Agalwad kan at talaga kanya. Di ka manan matagtagar eh. Apay ka di. Kasla makababawi ang amapan ije resort. Anya? Ngam apay. Kasla ngaming sabali ti jar itay ni Papa. Ha? Di nakman lalinapdan. Saan akas idi atunggal adda papanak. Lapdan na. Awan matidakas na iti panagbakasyon mo. Saan ka di? Amo. Ngam saan apulos ang nagkomento. Idi imbagak akadwa ka. Ha? Di nakman labinagaan. Wano pinalagikan. Di mon ikan iti sabali akay papananday jay. Siyak ti binalaagan na. Kinuna na, adi na kayat nga dadakis ang mapasamakkan ka. Ha? Sigurado ka? Imbaga na dayta. Patyan nak, Misty. Isu adi kan agdanag pa. Nagalasan at talaga ti aramid ni senyora. Baybay ang tayo latan, nana. Total, saan mo't aseryoso abanag para kanyak tikas di nga inaramid na? Ha? Diyak kaya tapadakkalan ti amin. Ay una yan balasang ko.
Naidumduma ka talaga. No sa balilaeng, amangan no anyan ti inaramid na. Nang runa, kat karelasyon na ti anak ni Senyora. Nana, Angam sika, di mo amo agundawayan ti sitwasyon. Nagtalinaed ti kinasingpet mo. anya ngay ngamin ti maganap ko nugundawayak ti sitwasyon, Nana si Ma'am. Awan, saan ka di? Sa bagay, gusto ka. Iso akasayaatan laangan apalabsan. Ngam ti padakkelan gapulaang itinagbasit a rason. Ti amom siguro kat saan ko nasiputan ti aminan niya, Caridad. Manon, basol ko manon. Ti imbaga, nasiputak ti inaramid mo. Kasanulangan no ni Albert ti nakakita, wano nakasipot iti inaramid mo. Anyalangan ti kunan di anak mo? Saan na nakita? Malaksid langan no agipulong nilay ka. Amo kasaan nga agipulong ni Laika, tanasing patabalasan. Di na kaya tigulo, wano riribok. Amado. Tilang ibagbagag, saan ko maakas jay? Mabalin mo matabagaan ni Laika asaanin arumbeng nga pagungtam. Day talang ti punto, Caridad. Apag isugayam ti yung may ta dito resort, Misty. Man-mano ti naka-check-in. Oh, saan ka di anaragsak iti kaadata dito eh? Saan man? Iso na lang tamapampanunot ko. Napimpintas ko ma. No ni Albert ti kaduak ita. Ha? Nagsaya at kat kuman. No di nakasapulan dito eh. Nalakaakla nga kasarsarita. Nasaysaya atin nagsubli. Oy. Si Kaman. Rabak ko lang ang dayjay. Saan ka kadin nagpasunod? Makapasuron ni Amado. Tas lakit din awan nakam ko gapo iti aramidan na. Saan mo ta nakita ni Albert tinaramid ko? Anya pala kumangay agapo a binagbagaan nak? Talaga amasurunak. Nagadula nga rudan tinas ka na panunutak. Nang runa pa'y ti may papankan ni Misty. Nga mainayon pa'y mutlaang. Mama? Oh, Albert, iho. Anya ti mapaspasamak kan kang mama? Apay kas laborido ka? Ane, saan, iho? Mad daw iti lang ha, mama. Anya ka diti mapaspasamak kan ka? Awan ko naklang arudan, iho. Kasta? Mabalin ka makasarita, mama. Ha? May papan ka di daytoy iti inaramid ko? Anya nga inaramid mo? Di mo amo? Awan ti mo kay naramid mo, mama. Yamkit di. Kaya't ka makasarita iti nalapat may papan iti may saan na patagabanan akid dawat kan ka. Anya dayta, iho. Kaya't ko akid dawon ti pamalubos mo, mama. Ngamin. Kaya't kun nga ikalay sa nilay ka. Anya? Namnamal ka saan kang agbalin na lapad, mama. Albert, iho. Amom ka dinoan niya ti ibagbagam? Amok, mama. Isang oras akid kidaw ti pamalubos mo. Kat kasi tinakunakon. Sapay la ko ma, tadi naklabtan iti da ito'y aplano. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga sa bali ti Jar ni Misty.
Pudnong adda kami nga agpadpada dito sa resort. Ngam nadlaw sa bali ti pampanunutan na. Nupay kas na. Awan ti anyaman na kanyak. Tauray no niya ti mapaspasamak kan kwa na. Kat awan mo ti bibiyang ko kat. Basta tinapatay. Kat adda dito'y amang hindi ngay kinkwa na. Pagparangag anasaya at ti aming nga intensyon ko. Tapno nasaksakit inton maduktalan da. No anya ti podpod no nga inaramit ko. Amang ano dapay sa bali apang ibaunan nyo kanya, tito? Awanan, Laika. Ayaban ka lang no adda masapol ko. Sige nga Rod, Tito Amado. Kan mabalin ka di, Laika. Kisayam kumati kinagagat mong agtrabaho dito'y balay. Ha? Kas lang aminsanen a husto ngagtrabaho ka, iti uray anya dito'y balay. Nang runa no matuloy ton, nga asawaan na kati anak ko. Anya kayo lakit din aya, Tito. Nairwa makitirigat. Awan anyawan na ti pa nagtrabaho. Balasang ko. Baybay andak laang. Kabaanak mat. Tirigat na kat, nadya kabaalan, ngam pilpilita. Sabali na saritaan day jay. Narigat na agbalinakit din a senyorita. Idinto ta sa anak pa'y mutla ang anak kasigurado. No talaga nga itong palnak ni Albert. Diyak kaya ti kasta, Tito Amado. Taamang ano sa balin tuket di ti mapasanga. Kasla di ka mat-again enjoy, Dan. Sana siya tirumbang agin joy, Misty. Sikat tinaskan ang mangiliwliwag iti anyaman ang marikriknam. Dan. Adak ditoy, tapno andingayan ka. Iso asana siya tirumbang abaga am iti kasta. Oh, kas iti dayta. Naunag ti sinay mo. Ada ka di parikot? Awan mo't kat di. Ngam kasla sa anak akong porme iti kaadata dito eh. Ha? Saan ka akumpormi? Gaputa siya ti kadwang? Kasta ka di? Dan. Misty, nalakaakla ang akasarsarita. Nukunam adi mo kayat ti kaadak dito eh. Mabali na ka pumanaw. Anya ka kadi? Diyak kayat asyak ti agbalin arason. Tapno Awan madadaada. timbagbagak, Dan. Basta dito'y kalaang. Di ka kuman agpasugnod iti na ibaga. Awan ita ni Misty Panyero. Napa ni Resort. Kaya't nakano ti agrelax. Kasta ka di, Panyero. Wen Panyero. Kaya't nasayaat man. Tabarang no ijay makapagpanunot iti nasayaat. Panyero. Among Panyero. Idawdawat ko pa'y ngarod. Asapay la kuma tama amiris na. Anigayam dante kayat na. Saan ka ta ni Albert? Anya. Ni ngamin dante kakuyog na di resort. Nasingid da adwa. Kasta ka di. Ama munak Panyero. Sa anak akas kadagiti daduma apilyen dati para iti anak na. Ako na. Kasta ti plano tayo dinamo. Ngami dinamo akong ti amin. Idawdawat kon ama amiris ko man ni Misty. Anigayam dan ti ayayaten na. Tapno awanan ti parikot. Sabagay, at na punto mi tidayta na ibagam, Panyero. Kahit saan ka papalawan ni tidayta. Agyaman nak tamaawatan nak Panyero. Kahit sapay la kuma, tamapasamak ti kayat ko. Tapno maliklikan ti dakdakkel apag parikutan. Aging dayta. Jak mapanunot no anya ti rumbeng nga arambidak. Kas lamang mangeg ko pay laeng ti imbaga kanyak ni Albert. Kaya't nakanon nga ikalay sa dayjay alay ka. Oh. Anya ti arambida kita.
Kasano amalapdak ti kayat ti anak ko. Anyan ti kastoy. Sapay no yuman ko daytoy kan ni Amado. Sigurado asabali manan ti mapasamak. Amang ano nakarkaro laeng nga masurunak, no ayunan nakit din ti kayat ni Albert ang mapasamak. Anya ti rumpang nga aramidak. Kasano amalapdak ti kayat ni Albert. Saya atlatan ti kastingar aramidak. Uray no kastay tinasao kanyak ni Tito Amado. Narigatan no agbalinakit din nakaslaamo matan dito'y balayda. Asaanan nga agtrabaho pa'y. Amang ano damot masauda kanyak. Nangruna ni Senyora Caridad. Kas kinuna ni Nana si Mang. Amang ano niya manan ti mabalin nga aramidan kanyak ni Senyora. Amang ano kumarumanan, kat kabilan nak. Iso asana rumbang agtalagkaklatan. Narigatan. Iso masapul atan tandaanak, dagiti imbaga kanyak ni Nana si Ma. Adda kalagayam dito ay Caridad. Adda ka di parikot? Baybayan na kumalaang Amado, kaya't ko tiag may maysa. Caridad, nuan yaman ti makagapo iti kasta pa nagpampanunot mo iti naunag. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak, kat pagsaritaan ta. Awan anyaman na daytoy. Medyo nasakit laang ti ulo. Kastaya, Laika. Saan mo nga yaban? Di mo ayaban ni Laika. Agpaalak lang iti agas, tako naman nasakit ti ulom. Nas ka na makapagtumar ka. Awan anyaman na daytoy kunakmet Amado. Ay, alangarod. Sikat ti makam mo. Ngam no saan nga agsardeng ti sakit ti ulom. Ibagam ko maadagos kanyak, ha? Madamag ko man laang, Misty. Anya day tantan. Di mo ka di inawagan ni Sir Fausto tap na ipakamom ti kadatan dito resort? Saanan amasapon? Anya? Anya pala kumaaga po nga ipakamukan ko na ti kaadatan dito. Kasano nagdandanag? Amangan no pagarupin na. Asaan taan nakasangpit asi kakaradkad dito eh. Saan ngagdanag day jaydan? Ha? Siyak ti padyam. Saan ngagdanag ni Papa? Taawan ti bibiyang na kanya. Nangag ko nga'y ayaban nak itay, Tito. Talaga, Laika. Ngam kunamot ni Caridad nga uray saan kanon. Ha? Apay, Tito? Kunana nga mina nasakit kano ti ulo na. Agpaalak kumakan ka iti agas sa mabalin na tumaren. Ngam kunana matasaan kanon. Kasta ka di, Tito? Uwan, Laika. Barang no sana kumaro ti rekriknaan. Sapay ko matasaan. Uwan nga rod. Ngam noon niya ti kunayo. Mapankulatan ikan iti tumaran na nga agas. Saanan. Amang ano di na magustuhan kat isumtuman ti pangungtan na ken ka. Hala. Bye-bye amlatan. Sana bale. Tano bilang madilata tirikna ni Caridad. Isunton ti panangasikasum ken kuana. Matungpal, Tito Amado. Basta ayabandak tulatan. Talaga ang tiyak makain na. Itay pa'y ngagdaak dito'y unag ti silag ti resort. Anya nga tati kaya't asawan daytoy. Napanmatan ni Dan iti silag anairanta para kan pana. Ni nga tatita Caridad. Kumusta nga tamatan?
Padasak nga tanga awagan. Kayat kumat ngamin ti makidamag. Kan kayat ko amamuan. No kabailan na pailang ang atong palantiin karina kanyak idi. Saan ko kumapila ang adisturbuhan? Ngam kasapulan. Alaag ti cellphone ko, taawagan. Kasayatan ang tinapanunot ko. Bisimang laangan ti mga sikaso kini Caridad. Tauray adan relasyon da Laika ken Albert. Saan latamat ang mapunas ti pungtot ni Caridad kini Laika. Amamukon ni Caridad. Di na kayat nga ununaan iti amin abanag. Iso ana saysayaat no saan pa lang nga umas asidag ni Laika ken kuana. Talaga adyak ang munuan niya ti rumbeng nga aramidak. Diyakon mapagsusurot ti pampanunutak. Nagado asumsumra kiti isip ko. Ngamjak ang munuan niya ti rumbeng nga ipatungpal ko. Tapno malapdak lang ti plan-planuan ni Albert. Sigurado adakkel aparikot. No jak malapdan ti kayat ni Albert. Ngamin. Agaramid lakit din ni Misty. Isumot gaya man day ti umawawag. Song batak, tamang anuan niya ti panunutan nan. Hello, Misty? Tita Caridad, kumusta ka? Saan ang nasayaat? Apa yan, tita? Adang ti Jack magustuhan nga imbaga kanyak ni Albert. Kat mamati ka no maamwam. Sigurado asaan mo mat ang magustuhan. Ha? Ano nga minday ka, Tita Caridad? Tita, pag naasim tayo bagang kumakanyak no niya dayta. Tinak kumamat pagkagaran. Ibagakan ka ti amin, tapno di mo kat kunaan nga dailimlimod ko. Tita, kinasarita nak ni Albert. Takayat na kano nga ikalay sa dayjay ababaunan. Dayta ti parikot ko ita, Misty. Iso nga aborido ako. Panagpunakit sana masakit ni Mama, Laika. Ha? Anya karon? Ang mga no di na lang maaklon ti imbagakin ko na ngagkalay sana. Anya? Imbagamon kan kuha na dayta? Wan Laika. Nakitak ti reaksyon ni Mama. Apaman ang naibagakin ko na ti plano. Amo ka di na magustuhan. Ngam imbagak matan kan ka. Awan ti makalapad kanya. Albert? Ay ayatan ka. Kat aramidag ti amin. Tapno may paay ko ti pagkaragsakam. Day tati makagapo. No apay nga imbagakon kan ni Mama ti plano. naskan nga agawid tandan. Ha? Apay? Nakasaritak ni Tita Caridad iti cellphone. Impakada kanon kan kuana ni Albert nga agkalaysadan ken ni Laika. Anya? Amo madyak umanugot iti dayta. Saan ang mabalin? Iso anas kan nga agsublitan iti lugar tayo. Tapno makapagtignayak. Aguray ka. Aguray ka, Misty. Kalma. Dan, kasano ko mga agkalma ah? No kasjayan ti mapaspasamak. Di mo kunaan nga aguli makaklatan? Denggenak ko mga umuna, Misty. Saan arumbang agdardarasudos ka ita, akan ito? Denggam ana imbag dayto nga ibagakan ka. Ket no maawatam, mamati analaklaka ang makapanunot ka, itinasaya Naibagagaya man ni Albert kay ni Senyora ti plano na. Kat sigun kanina na si Mang.
Amangan kanuno kalaat nga agpungtot ni senyora. Amangan no kalaat abumtak tim impanan na sakit tinakan. Iso anas kan nga aganad kami. Taitikas ta mapaspasama kita. Amok. Adda ti mapasamak asaan anasayaat kadagiti masungat nga alda. Naligat nga ron tagtalaglatan, Panyero. Amamutan ni Caridad. Mamaganoan niya man ang tipampanunutan na nga aramidan. Dakal matkit di ti pamatik. Asa na basta agaramid iti may kaniwas ni Caridad, Panyero. Amo na nga minasana rumbang agsakit tinakam ni Albert. Kasta tibilin ti doktor. Kapintasan ko mga roda ito'y agundaway. Tapno mayapuran ni Albert ti panagsimpadan ka ni Laika. Panyero, Gamin, sana basta makapagkadkad ni Caridad. patsaka mo ni Albert aramidan na, Panyero. Kahit nadlaw ko itanak ko at talaga desidido amang itong palki ni Laika. Ay ayatin na talaga. Panyero, Iswa na lukay tinakam ko. Awa na pulos ti pagtanagag. Amok nga mina saan nakamadataalkan ka. Tamatong palmat lang dahil di saritaan ta. Adagiti anak ta ti rumbang agkatuluyan. Panyero Amado. Kat naragsakak iti dayta, Panyero. Uray siya, Panyero. Amamok una yan, ti anak mo. Masigurado ka din ang tubaybayan ni Laika. Tila pampanunutak aparekot ket ni Misty. Panyero. Sigurado nga agpagungganday jay. Numamuan na aplano ni Albert nga ikalay sa ni Laika. Ikagumakang aramidan ti amin nakabala. Taptosan nga agbalin alapad ni Misty, Panyero. Iso na lang. Tadyak maikari asaan namang riribok. Nang runakit amutan nga agpadpada. Nuan niya ti kabalan na nga aramidan. Agyaman ak tayong pangagnak, Misty. Dan, Saan arumbang agdarasudos ka? nga makapungpung tuta kundan. Makita mo't siguro itilangak. Wen, madlaw ko iti jar mo. Ngam no agpailuyos ka ita. Saan matla nga sigurado? Kanyaman nga addang nga iwayat mo. Kit amang ano nakarkaro nga agbo nga iti pakatiwam. Ngam nung panunuta man na yung bagti aramidam, samon to iwayat. Sigurado nga agbaligi ka. Anya nga rin tirumbang nga aramitan. Pag tinulungan ta panunutan, noan niya ti kasayaatan ang maaramid. Iti kasta, sigurado ti amin nga iwayat mo, Misty. Kasarita ka manan, iho. Apay, mama. Kaya't ko panunutam anaimbag ti plan-planwam. No ti may papan iti na ibagak kada kayo. Nga ikalaysak nilay ka. Sigurado ako, mama. Albert, iho. Babaunan tayo nilay ka. Anyalangan ti kunaan dagiti makaamamok kada tayo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, mama. Kun may saan nga isuda ti masiknan iti daytoy? Nilay ka ti kayan ayat ko. Isong arod ti kalaysak. Kasanon ni Misty. Mama, awan ti relasyon mi ka ni Misty. Ngamda kayo ti damo anaadaan iti relasyon. Childhood sweetheart kayo, Albert. Sakbayan na pa ni abroad ni Misty, mama. Nawaswas ti relasyon mi. Isu ti nakiwin naswas kanyak. Tadi na kayat idi alapdak nga agabrod. Albert, Isong awan tinas ka na sungsung bata ka ni Misty. Pulos, mama. Iso anoan niya ti plano. Isong arod ti matungpal. Nakasagana ka din, Misty? Wen, Dan. Kas iti napagsaritaan ta. Kalmado ka kumaakanayon. Nang runa no kasangsangom ida.
Jak nalipatan dagiti nagsaritaan ta, Dan. Nasaya at launay. Amangan mo no kaitultulod ko lakin ka iji balayo. Ngam rumwar ka manin adagos. Kat mapan ka manin dumaraw. Kasta kumati kayat kong aramidan. Ngam ikagumaak alapdan tibagi. Good. Kasayatan day ta. Lapdam tibaging. Tapno di ka makaaramid iti maikaniwas. Anakarkaro amang padakkel iti parikot mo. Nakita't nagsarsarita da Albert kan ni Senyora Caridad. Amang ano nadlaw ni Albert ti sabali at ti inana. Amang ano anyang tumanan ti ni ada ni Senyor Amado. Kat mapanlukatanan ni Nana si Mang Tigay. Unat magbayag kay J Resort akadwam ni Dan. Narigat nagbayagak ijay papa. Narigatan. Amang ano da mapasamak dito'y asaan a pumabor kanya. Jak kayak ama pasamak ti kasta. Anya ti kayat mo asawan, iha. Basta, papa. Jak kayak ti maagrabyado. Di ka maawatan, Misty. Basta. Papa, mabalin ka di. Inakon iti silet ko. Nabanugak iti biyahe. Kaya't pukuma ti agina na. Lepas mila nagsarita kini Albert Panyero. Kat imbaganan kanya ti plano na apanangikalay sa kini Laika. Kastaya, magsaya atin, Panyero. Aun gayam. Imang pwede ni Misty manipon ni Resort. Anya? Kailangan nga rin tisagbet na. Kunat mo medyo agbayag ijay. Kat agduwa-duwa iti pa nagsasauna. Apay ngamin, Panyero. Magawit ka nun. Tamang ano at dati mapasamak asaan a pumabor kan kuana. Anya? No kasta, nakapagsarita kayon kan ni Albert. Wan, Caridad. Naibaga na nga ruden kan ka, ti plano na? Ti panangikalay sana kini Laika, ti kayat mo asawan? Wan, impakada na ngamin kanyak data. Matlagayam, di amumat nga ruden. Diyak magustuhan ti kasjay a plano ni Albert. Anya? Anya laangan ti kunaan dagiti kas kada tayo ang mabigbig-big iti kagimungan. Ibagadan to nga agraraman iti babae iti anak ta. Ibagadan to nakaslamay ibusan iti babae. Gapot at tinutupan na ti babaunan tayo. Caridad, itinagan ni Ayat, agpapada amin na tao. Awan ti baknang, awan ti marigrigat. Anya? Isungawan ti makita kadakas iti dayta. Ha? Kunang ka talaga, Amado. Inutil ka nga, ama! Caridad, Pakay babay na ti anak mo kan pamilya, ama. Ngam awan man laki aramidam. saan apakay Pakay babay nanta saan tayo asin sinadlaang nga tao. Mabigbig-big tayo. Caridad, saan ka kumangag balin a negatibo? Diyak lapat siya na may Maibabain tayo kunaklangarudan. Oh, Siyak ti danggam. Ta siyak ti makaammo iti amin. Iso ano di mo kaya't nga awagan ka iti inutil. Agtignay ka na. Ikagumaam alapdan ti plano ti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Madanaganak, Albert. Apay, Laika. Ang mga nagsubsubang mananda papakan mamam. Laika. Saan man nga ibaga ni mamam?
Amo kasupyatan na ti plano. Saan na napatag dayta? Nakaikading ako. Kat saan nga agbaliw pa eh. Albert, May kadwa na biyag ko dayta eh. Saan nga rodo na rumbang nga sayangag pa eh. Aramidak iti banag nga amok ngom no. kasanon no dayta ti rason ti pangilaksidan kan ni mamam. Oray pa eh, Laika. Albert, Maminsanak lang nagdalyasat di tinabaw ti daga. Aramidak nga rod na anya ta amok apakaragsaka. Basta awan lakit di ti maibadot ko sa bahala tao. ha, Sikat nang ipay kanya kiti ragsak. Iti baro anam nama. Sikat ti makagapo. No apay alinipat ko ti sigod a kinasukir ko kada papakin mama. Sikat ti makagapo. No apay ngayon ka gumakalinabanan ti pagkat. Iso si kang ti kang runaan ita prioridad ko. Awanan ti sa balipay. Sika, Laika. Hello, Tita Caridad. Nakasampat ka din, Misty? Juan, Tita. Adda akong dito'y lugar tayo. Nasaya at madno kasta. Anya ti kayat mo nga aramidak, Tita? Dakam mo. Awan ti mapanunot ko arumpang ang maaramid. Nakapagsarita kayon kini Tito Amado? Awan ka nun ti bibiyang na iganyaman a desisyon ni Albert. Di na kano kayat ti makibiyang. Anya? Isungarot nga agparparikutak, iha. Sana bali, Tita. Panunutok no anya ti kasayaatan anasken a maaramid. langag ni Nana si Ma'am. Inawagan ka no ni Senyora Caridad ni Senyorita Misty. Amangan no adda ka no pang tanggapan ni Senyora. Amangan no anya ti aramidan na. Langruna pa'y kat agdadata nga agkakunsabos na Senyora Caridad kan ni Senyorita Misty. Rabi iha. Kulak no nabanog ka. Apay nga rod nakasukat ka. Sa anak pa'y lang umyan dito, Papa. Sa dino nga rod ti papanam. Ijay dagos ni Dan. Andiya. Sapay la kumata din naklapdan, Papa. Misty. Kadag ito'y akanito. Nilaang dan ti amok ama kaawat kanya. Iso adinak ko mga rodlapdan. Tikaradkad mo ti pampanunuta, iha. Papa, kabailang asalak ni ban ti bagit. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagang. Aging ka di ita, kat di ka latagsaw, Amado. Tanya ko matibagat. Unay kamutan, damdamagag no anya ti pampanunutom nga aramidan tapno maibaw ing ti plano ni Albert. Nalpas ko matan nga imbagakan ka. Diyak kaya't apakibiyangan ti anyaman na plano ni Albert. Anya. Adan na kam ni Albert. Adan iti husto nga edad na. Sana nanaskan nga agdesisyon ta para kan kuha na. Talaga nga rot nga inutil ka. Caridad. Di mo la pampanunutan. Ti pakay babainan ti pamilya tayo. Ti reputasyon ti pamilya na aktividad. Saan at ipanangasawa ni Albert kinilay ka ti pangibasaran ti tao. Iti reputasyon ti pamilya tayo. Anya. Tano reputasyon lang ti pagsasaritaan. Nabayagan anadadaal ti reputasyon tayo, Caridad. Isu asar di nga mo nadakdakamatan ti may papan iti reputasyon. Kan pakay babainan. Sangsangpit na dito'y dagos ko, sir. Dan, italag ko kon ka ni Misty.
Namnamag ngawan tindaga sa mapasama kan kuan. Sir? Ano linap na ka rin mo rin ay. Sigurado ang nagsubang kami manan. Isodyak lang ta nagtagtagari. Iniimbaga na mapanditayan mo. Aramidag ti amin akabailak amang protektar ka ni Misty, sir. Ikarik day ta. Agyaman naktan. Mala, kastapay ka ron. Bye. Bye, Sir Fausto. Ada naman tirabi. Ngam sa anak pala ang makaturong. Nagadot isumsumrag iti isip ko. Diyak pa'y kitin mapagsusurot ti pampananutan. Anya ka din daytoy ang mapaspasama kita. Tila ang kayat ko. Nauli makapanagbiag. Magunod ko nga tadayta iti sidong ni Albert. Diyak amuno niya ti pagtungpalak. No bilang matuloy na ikalaisanak ni Albert. Diyak pa'y kiti amo. No matuloy ti ingkari na akalaysa. Takas mariknak. Nagadot ti agbalin alapod kada kami. Ngamnas ka ngagbalinak anatibkar. Saan arumbang ako mapuyak? Tano mapasamak na ita. Siyakton ti agdadata nakakaasi. Iso anaskan apatibkarak ti pakinakam ko. Nangag mo ti saritaan mi itay imawag. Saan aya? Anya nga tatipanggap ni Papa. Apay ang kabailan na kon nga italagkan ka? Ha? Idi, dandani di na kayat ti panagkuykuyog na. Amangan ka nung amin numat nagtiriknakan ka. Misty? Ngam ita, kasla awanan anyaman na kankwana. Nga uray no kanayon tanga agkuyog. Nalabit ang napanagnakan at talaga ang mapagtalkana, Misty. Dan, Kun amumat, saan ka abaybayan? basta. Amok nga dati sa bali ang plano ni Papa. Kat no anyaman day ka. Iso tinaskan ama amwak. Kat aramidak ti amin tapno agbaligi ah. Takas itinakon-akon. Sa anak nga agpaatiw. Ha? Sir Fausto? Naimbag nga oras mo, Dan. Kastamat, sir. Sige, umay kayo. Saanin. Kaya't kulapin ka no talaga nga da dito iti anak ko. Amangan ngamin no kalkalubam lang. Ha? Nakita tilugan na iti garahe to'y apartment mo. Isu nga mo nga dangag paiso dito'y. Nakaturog pa, sir. Ada iji may sa akwarto. Kaya't yung taringat. Saanin, tamapanak matan. Sige, Dan. Adda nga ta posibilidad na amat nagtirik na ni Misty ka ni Dan. Mayat ko ma, tapno. Ni karidad. Anya nga tatibagana. Nagbayag matan ni Fausto. Kuna nang agturo nga nadagos dito yan. Nga maapay ngawan pa'y lahan. Sapay ti aguray ti kagurak unay ng obraan. Naimbag nga oras mo, karidad. Oh, Fausto. Nasaya at tadakan. Come on. Have a seat. Napatagsakit di ti kinunam iti awag mo. Napagsaritaan ta. Talaga napatag, Fausto. Kasapulak ti tulong mo. Maipapan itian niya, karidad. May papan ka nagiti anak tayo.
Saan mo't nailingad kan ka ti amin, Fausto? Kat amok mo't sakit nga klonan. Asaan ani Misty ti ikalaysa ni Albert. Ha? Iso asinarak ka. Tapno agtinulong taadwa, Fausto. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.